Kasur Paidbah Western Bhoi haga pratrik naitung arjar arpusaw kalapulong de kajingyat Paidbah sa Ophis trikam USDO Civil Subdivision Patharkma ban IT kador khas hao baunchim kia ban yakren sa kasorkar halor kajing syakiem uba bakstar dingdo nakasnong bela hari kabahap kajirang constituency haki Pulit jong katanat forest asa. Habukren shkila pathai Khubor nakaliang uway niki Samla rangba jongathan Western Bhoi usamla RC thank you. Ulong bahagate kajingat Paidbah syaka Ophis trekam USDO Civil Subdivision Patharkma nakaliang kasur Paidbah Western Bhoi ki klem yo alat banya kendo USDO jong Civil Subdivision Patharkma nakadaw bo klem don ha office. Hadin ketika jingat Paidbah kila pelong de kejingalang balingkot apatar khma bat ha ketika jingalang kila shimru ekarai bakin nitmi mentaras ngi sha Office Deputy Commissioner Bhoi ban Dawa no DC bo unshim kiai kani kejing ka bakin nong shong shnong ka bela hari kimat halor kejing syakem uba bakstar dingdo haki Pulit jong katanat forest asa. Sur jong Paidbah jong Western Bhoi mandakasi ngil awan shane bani kendu ya SDO jong Civil Subdivision Patharkma rengkat bar ki Paidbah bar baro ki Peit nong shunong jong katem Western Bhoi hi borokoi ngilawan bani kendu ya Civil Subdivision Patharkma ban ITU ya ka jingtho ka bangi Dawa ba lengba jong kum kli jong Civil Subdivision ba un yekren bar ka Government of Meghalaya ban habari ban simkia ya kani jingsa kem jong ubriu jongi ubari ba bakstar jingdo bana kasnong belari ha katan for Assam reka basungsi kalong baraleng jungi habangiwan man kendu ya SDO jong Civil Subdivision Patharkma ngi klem yo bani kendu yu namar ba umdan PI ka office ru kalashu khang krem utau USDO namar tak daun yang jungi kum ki Paidbah hi barokwe mantagasngi ngin select ban kius non shangthi shanong po sha DC sha Deputy Commissioner jong Bhoi district ban ya kendu bu bar haju por ban ay kani jing tho sha DC jong Bhoi district.